Deko kidwa Kanisa jokopere kwayo jo Samaria mang'won mondo wuogoko kendo konyo e chwalo chiemo mondo kony ne jogo mabende oro kod ngaji okwako gwengegi e pachoka. Archbishop ma Nairobi Philip Anyolo wacho ni seche ma piny owacho timo duto manyalo mar neno ni kanisa Kenya obedo kod chiemo moromo. Nok mar chiemo e pachoka gi e kinde ni dwaro riwruok mar reso ngima joma midhiero kwako. Kane lose kinde keto mise e kanisa manyien mar jokopere ma St. Francis of Assisi e kaunti ma Kiambu, noyango ni kanisa ma jokopere chako chwalo chiemo mar konye counties ma thoth ma oro kod ngaji okwako kamoting'o Marsabit, Kitui, Garissa, Wajir, kane osire kod jaod bura mar Ruiru Simon King'ara. Mano yango ni deko mar koth osekelo midhiero ka kwan atamalo 25 nyaka 30 mar kar chiemo od burano okwak kod oro. Maaskofu na maaskofu wengine waliomba ya kwamba wakipata pia msaada kutoka kwa makanisa kutoka majimbo mengine katika Kenya wanaweza kusaidia pia watu ambao saizi katika wana shida ya njaa. Kwa hivyo jimbo la Nairobi limesaidia Lodwar na haya maeneo mengine yote na majimbo mengine pia katika nchi ya Kenya Catholic Church in Kenya yamesaidia hivyo. Na ndilikuwa tunaomba Wakristo ya kwamba wasaidie kadiri wawezavyo. Tunajua tumo katika shida kila mmoja wetu, the economy imedhoofika kidogo, lakini tukilinganisha sisi wenyewe na wale ambao wanakufa saizi, we are a bit better. Spirit of sharing ni wito wa kanisa, ni wito wa Kristo. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wasaidie, sio hata kwamba chakula peke yake, lakini tumeona ya kwamba wanaposhindwa kupata chakula pia wanadhoofika pia na hata mavazi. Kwa hivyo wasaidie kwa namna inayowezekana, na tutashukuru ya kwamba